VGR putha kaching wai pon thujia phannon ki wangji vosik ne phai hiniar ni Karbi Anglong Thomas Council ke hang break jam party pen bang pharo troxira troxicap sosiara tum BJP along chipa ogdun Karbi Anglong rong asar me tum di phulang milia long rong asar tum aphan seke kipi Karbi Anglong live kilang doanarat phanstame kardom pachiriklo nili birta than mang phi sami beauty baby non birtang ton pen archui tha Kedam tang aruni phai in koyani PGR VGR puthak ki claim kedam koan ang deng si kelema na pen kopiang dengan si ke doma na so puthak nike bang bong Karbi Anglong Thomas Council pen nang pachini nang jipu Karbi tang te Karbi pu ka chisong tum pen Karbi Anglong Thomas Council along lo bidam lo la so teng pen si Karbi Anglong Thomas Council pen Karbi tang te Karbi pu ka chisong tum pen kaching ki kaching vai thuje phan non ke wangji wusik ni phai hiniar ni kaching vai pon je phan arni ke hot pon Kedam tang por hut PGR VGR along aron repen ke do tuma phan tharle nang ji pupen Karbi Anglong along ka chisong amia de akar naing danglo la so jok sai jok je Karbi Anglong Thomas Council Assam Sarkar pen ka chisong along betum angbong chingki chingwai padolo ka chingwai long ka chisong tum ke hang ateng pen chedon sarsi PGR VGR along le along aron repen atum ke do tuma phan tharle popu lamchak chichaklo Aphi bangke Assam Assembly kili ka pornang le rok ajok model code and conduct ke do kok pupen ajok sai claim no dak pupen ington koklo bonta kili ka por jut et pen aphianta tharli le datlo sitame lamcha ki pia tumsi sarkar ta charilo lasi lamcha teng pipor si claim kledet mala pen la so putha Karbi Anglong Thomas Council pen ave ki ruithu ame nike pangpong donangji kalite lam so se ka chesong ang deng nang kok pupen kedam tang aruni phai ing koi ani Karbi Anglong Thomas Council pen DCSI hemalong lo pidam no la so teng pen Karbi Anglong Thomas Council tum pen kaching vai ponje phan non ke wangji vosik ni phai hiniar ni kaching vai je phan kachesong nong be tuma phan hang pon lo kaching vai jiani ile tum Karbia ke hang ateng pen chun popusi ning thelo anparta la so kaching vai long Karbia tum nang chetong dun un an atum nang chetong dun pet non pusi pini phirang ke amai ke pha hut phirang ke amai along pen nang pachini dun anparta la so kaching vai long nang chetong dun pet un e tum stame hempen nang chesong ang thek nang chepak lang dun non pusi phirang ke amai long pen nitsong long phar pen chuning ripo Prime Minister ke bang, Home Minister ke bang, Police Force habitat, Police Force dorted ministerial program la puson dokok pula hai kapre alam dokok pensi claim pula pen claim vek pu hala so alam the la pen hala bang so alam the pan man ping ki pensi election apor hut kalili kalang lang pan kache sorsa kache jong kache songa bitu pan kalili kalang lang kipu kani hala banga char judun no pipot ma polote isi ninge the bang ke sarkar batu sarkar ini tame election ma claim vek pu hala so ninge the ben maksi ini tu mang konane bang ke apor ta gipilo la pen konane bang kachipi ini cepan ing ding la pen par bang tame man ping ki pia son situ mang ke paklang ponos tame non bang ke sarkar ini det mana pipen kangni sarkar kangni ke cheng penar ni pen bangke ke cheng si ke claim nei bangke ladak bangke election ke claim ne phinon Karbi Anglong arat angkang pi atok anu kido Karbi ratum tala hem ke tong laso bang komentu lo ka theklong po hem ki phi komentu lo ka theklong po biri kang kai mentu bela ka theklong po ladak la kulat ka pachingkir mentu bela ka theklong po hala so phansi Karbi Anglong arat atok anu tumke ing hong phong lo cholang tong lo same nona bangke konane bangke election dam tanglo konane bangai katini lapen kapang kri sos heklong ro lasi arni si hetong non pu ingleng ke hai dame ning je klo ni phaing ko yarni nili to machine pen isi lopa diriklo labangke 30 May 20 just met tang nike bapor piklo 30 May ang bong jong si ili tumhan hangna ta nang ching kinang che tham la pen ke claim ke dam kapa chun ponjia phanjong si nili tum da ka che song bitung la pen parta Karbi Anglong ara da phanjong si labang so lam klar che thandak de amut pi bang ke non da tum lanon longle phelang pharman ka che song bitung la nili tum dat kali la da ka che song la ke Karbi Anglong angkang pi ara da tum si ka che song lo Karbi Anglong ara da tum do ana tum si patir pi lo Karbi Anglong ara tum do an sia siam tong che patu si pini state government amer pini phanar junang koklo pini central government amer junang koklo pin da Karbi Anglong Thomas Council kachari le bangso sarkar tum amer junang koklo ala son thot si niphai
thongkep made labang so cheklo me 30 angbong jong si Karbi Anglong arada phan council kachari to hin penjong si ke claim ke dam kapa chunji kapa chok ji kapa pleng ji aphan jong si thang natta lamthe ka chepaklang kaching wai ji rat pen kaching ki ka thang kaching wai ji aphan jong si thang natta a ke ala kengkam ke ding pon made kama thapon kachisik pon jong sa bedet pulo tang te ni phai thongkep a phit bangke kache song bangke cheng phit po kusi tumang lamthe paklang lo hala son thot si atumi si nilu tumang order kelong bangke non niphai hinier ni simate 2 June mande penap dik isi si Karbi Anglong Termas Council kachari tuma himpen Karbi Anglong arad aphan jasumet pet ilitum kachesong ilitum nona bitung lapenan par tame Karbi Anglong arad to an aphan tame ke claim ke damji kona pelo ke claim puke News report Karbi Anglong live. Kidamtang MLA kilikahut BJP tum ong tunga vote pen kachipahai anchot kalisi non ke wangchi MEC kilikahut lan sosia vote kachipalong pen kachipahai pon thujia phan APHLC Congress la pen HSDF la pen pregjam aracharia tuma phan BJP him tunalong kewan Aruni phai thongke parni langkong habi auditorium holalong APHLC Congress la pen HSDF pangrumpet bangpharo troxy sose amithang aracharia phan ning ka chethe ka ve penajok BJP along chipogdum ajak dingkloi pen Karbi Anglong na pen dimasau ararakar i article 244A ke pachun je phan pu pen phire repin pen thirak repin pen Assam Assembly along CM mate MLA Dr. Liram Ronghang lamthi kijai dunke drama lam kalilo mate lam ki joy kalilo ilitum ningsi arong nang po lapen BJP along dudun pen ilitum jakong horang lan sose pidunang po ancho takali non kichari pom BJP sarkar ke do un bom hursi Karbi Anglong lapen dimasau adarkar i article 244A ke chunpo pusi melong BJP kachipok dun raratum pen ningje pom pini bangso kachipok along Karbi Anglong Youth Congress General Secretary tame amithang Congress aphan ning chethia visi BJP along wanglo BJP along komania phan ponpe BJP along dengdepu alamavelo Karbi Anglong along ke do barim ana phan ke kaiketa ningalong pensi BJP along ke deng archu ponpo lapen Karbi Anglong along a constituency tin penta nun ki wangcha porhut bangsuri suryatum BJP along nangchip ogdun thu thek thulong popusi CM ate MLA Dr. Liram Ronghang pen phirang ke thengnu ningje pong kedeng pon la so sayang deng March joining a program assembly election jutet pen non pen betai ke thomlo kedeng karchu la so asayang deng pini APSLC SSDF la pen ke Congress angrum pet pen 771 abang puang pia tumphan pini deng pon lo BJP party along la tum chopa ok don lo lasi akapre ka sayang deng kali district general secretary Congress Youth Congress General Secretary latum tanang dun etlo lapen ke ong dung aphai bang ke APSLC pen sipini bang lo lasi pangrumpet pen 771 abang puang pia tumphan pini ke deng karchu dolo lapen ke niltuming tonte the Karbi Anglong ra tumphan ando tin phanda nil tum ke boycott a system ave je mane phan ke ponang ne la phan ke expel nangi la phan ke pine dakpen party pen ke plung nangi palame ka to ko venta Karbi Anglong rat ke to an tumban ke do bari ma tumban an ke dake ninga klong pen sideng pon pola pen ke deng pon ja sai do piglang along tina consent sitame nona tom theklong pon ni thom di pa daklong te da bangsuri ni son ke jona asang deng nai ko theklong pon News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong ke 6 schedule longri la pen la so longri longle phelang pen changlong rongruk along lam ki lamphong ke do anta rongasar tumsi bisar kindarji jakong dolo la pen rongasar tum phanta Karbi Anglong Termas Council tumke ke hokalo tame pajerpon etlo Lasong si rongasar tum rongalong le phelang ka charai kom dun thek ji la pen rongalong lam ki ke do anta customary arona teng pen bisar thek nangji Lasi rongasar tumpen lahai rona putha Karbi Anglong rongasar mi tiripia tumpen rongasar tumaphan seke pipon bomlo
Nasom si Karbi Anglong rong sarami lumbajong hawarami tumpen patir piponsi aruni phaing kora serkep anita langmini sura singti arong sar hem thikupalong rong sar tumaphan sike kipi ami paman ponlo Karbi Anglong rong sarami lumbajong hawarami mephu daising hansi pensi me chipahem phupon Nasome long aluhiman pen Karbi Anglong Thomas Council Chief Judicial Dhonison Lekthe Karbi Anglong Thomas Council Judicial Vikiteron KRAA tirpikong chunbang harsing rong hang pen rong sar bang thong kebrapli societum chetong dunsi rong sai atum ki claim ke dam nang ji puthak chithan chimum pondo Karbi tum customary lo pangtang nang ji puke pubom bons tame rong ame kartum ajaralam ki le do pustame rong sar tum along pate bogdam desi police station along si lamhoi pidam thurong titi lasila sona bangke chok chidet po Rongalong jaranam kile do pustame rongasarlong pati bogdam si chingki chingwai dam si kemi pusi KRA tirpi kongchun bang harsing rong hangpen pachini pong rong sardoan phan pini sekena pi bangso sekena pi bangal halo je bisar kindar ronalong minitum rong sar phan koson si ke bisar ni aron ma criminal case koson ma general case koson ma laso case ke bisar ni aron tang nang than kang si militum rong sar tum ke kismara kes ke bisar ni pudang than kang lo kismara ke bisar ni la so kes hini nang than kang lo asini tum ado ko rong sar ta chini lo pini ban ke la bang so register lang tum nang than kang lo la bang so register use nak bo la pen la bang so register use nak bo sini tum hana pukam la bang ke kes ke deng lo bang lo la bang ke militum jitiya proceeding ke tok kes bang su kabisara ni kita kan ni lah so register bang lo asi adai ring kon se ni ma kado ni tu phanang khan kang lo pen kopi adai tu kopi ko son daran thani ma bo hai ta na khan kang lo pini rong sar don da mi la bang so pot ke thek pon lo busi tu da matha pon lo je la pini na thanan ki buji pon la lo busi tu da matha pon lo News report Karbi Anglong live Define your own success puat happy pensi kachetong ki thurmi ari soi jang tuma phan klardak pen luke charlie an so se kabor idun je phan lamthe than ponlo Karbi Honghari Youth Association thi hek pen KHYA rongkhang longriam me pen patir piponsi hamran Karbi lamerame asai hemalong adapor phaikri sirachi tim pen chingrum si pining suringira encoratro High School Living Certificate mate HSLC lapen Higher Secondary School Living Certificate mate HSSLC misena satlang ki unduna tumaphan karchu anparta kicharlia ke mangason than pare jaime dengpon KHYA me phu Harlinson ronghi kachapain phu pona melong kongchunbang Jorsing Kramsa pen me ke phalam lapen aluhi ke pachinya jaime dengpondo KHYA pen ke chengsi hamren ong sopialong lapusan lu ke charlie tuma phan kar cholong an so se kabur I pon je phan than pare pon la solong ka select pen chipa jok nangji Facebook ke ot pang ar nangji ke mang son chichini nangji reels ke lang por ka chipa na hok athe ke reels e phong ke lang pen adap ing thang wakta jurun e pen ajo kaluksan nangli phan si do poputa than parelo hamren ong sopialong KHYA rongkhang longriami ka chipatir pi pen sat lang ke tok mi sen pen kachipa unduna tuma phan karchu aning ke pa thela pen ke than par ya jai me ke deng pon thega pot lu ke char liklim samar tum che hokrin tilo sat lang mi sen pen ki undun pen nang li mi thang jong jong ke mang ke pa chun ji phan lu ke char li bor I group a phisi nongme ningkarong ka che hok duji lasia porador chini pamisi ke mang son che pa chok nang ji lam thi than pon lo Pinya mekang nialong SDFO di Mahasau Chotro Pator Hamren Municipal Board Chairman Roman Pator KHYA Dunmei Phu Lokhon Ronghang KHSA Mepi Basa Piteron P Waisong College Assistant Professor Babu Kro TKSA Mepu Barim Bikha Kiling KSA Hamren Head Branch Mepu Ansing Teron KSA Hamren Head Branch Kongchun Bang Suresh Teron Tum Chetodun Si Mei RDP Dunlo Asi non itum cilangka menang hoax tame Charlie tum na ongbom pen yoksi non mithadim tame cilang mesen lo apen thidung ongdung aprang son gali non kchihung opor aputsi la son lo mesen result nang ke wan pia tum dolo
Tebon sita labang solong le tum isi a society do imek pen theklong le a society lo lake evil society mate lake ka henu a jutang lo culture a jutang jubat lo labang so a society pen ka chipa yok ye phan bang ke itu makenang sol lo the labang so society long le tum non a generation kali akhe ye phanan si ka phire memi athepi lo labang so evil society to makam lake drugs hello lapen addiction ko pini ason dopik lo ason laziness pendang lo addiction drugs addiction ho porn addiction tang ho lapen adun thu mithang jutang jubat an chingbo lasi labang so evil society pen chipa yok ye bang ke non lo ka charli tu tame hong ke dam pen hem ka chiwang hut lapen hong ke dam hut same lapu arwi ar ima tha thira alang tumla ka charli long chima thabet nang po si ni tum hin pen than pare du mate lapeneng metric ke pass lapen higher secondary ke pass atuma phanili tum Karbi Honghari Youth Association Rongkhang Longria mai lapen in collaboration with Central Committee Karbi Honghari Youth Association atum chipat therapy ponse Honghari abong mumar atuma phan nili tum labangso satlang kiun karchu mai nili tum ladak hamren lamet amai hesai hemalong deng ponlo lapen alang ni tum phan mesen mi at pen nili tum thek an ason an bang ke nili tum bidi sore kunon stame chithan chimum ponlong lo lapen alang li tum se tame mesen mi at a result si kiwan lo yak ha tum o sumar mate abong mumar tum bang ke 92% ta ho 94% ta ho 80% ta ho pula an ki undun atum ta dolo la selang li tum phan non iphang kiwang yi an se tame ladak hamren angkang mate hamren arat atuma phanstami isi mesen me at abirta one pipo mate mesen me at athai pinchong po kusinilitum ke Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live. Lakhain Korasi Borjan Constituency Angkang HDP Borjan Development Committee Saihem Achatayalong BDC pen executive meeting lapen karchomai ke pamanpon. Bangso karchomialong aluhi sarpoman pen Borjan VDC Kamantiso Karbi Anglong Thomas Council Food and Civil Supply Board Chairman lapen BDC Chief Advisor Philip Teron BDC Mei Phu Chris Rongphar Chunbang Chandra Timung Horo Tokbi Dun Mei Phu Khoya Singingleng Kolpona Tisopi Horbong Kathar Dihin Chunbang Kolom Sing Terang lapen BDC Klembang Phu Klembang Phiatum Chetongpon Karcho Melong BDC Mei Phu Chris Rongphar pensi Mechari Ponno lapenon Hejong Arpu Kachapalong Pon Borjan VDC Chairman Kaman Tisophan BDC pen Karcho Patopon Executive meeting ahut Borjan constituency phan kupuson si development kaching thoranat ke ponthekji aputhak si chingki chingwai ponlo lapen Borjan VDC pen lapuson nangkarcho amana peng nangki piapot ningaklong pen BDC tuma phan choro ponlo phirangke pen chihut chiput ahut BDC pen Jasemet Karbi Anglong Thomas Council CM lapen MLA Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuro lamthe bajerpon Athi Assam Legislative Assembly along Article 244A puthak Clardak pen ke jaidun thekapot BDC asong lake choklim lapen ingthir et asong ke klempon pamie phansi ke mangpon lo Jasemet BDC pen Borjana long learon re pen ke pachok je phan klempon ji lapen slogan Mia Bhagau Borjan Bachau pu slogan ateng pen Mia tuma phan ingkoi thongkep ke plung etlo lapen ki plungji dothulang Borjana Hawara ke Dimapur Nagaland pen chikoino na jok longlia dor thetan la sopot pinangan arlengatum hong pen bangpo longle ka charai ko mamen pen nang klempo bonta arlo ke jora sai si klemrong tangka NC don phuket naga tum hem nang chikim bomno la sila pusona sai langnu ington sirak nang poputa BDC mei phu pen pachetak pon lapen longri transfer lapen pata ki klem aphan Karbi Anglong Thomas Council pen rong asar tuma phan NOC jakong pitang los tame nono bangke KRA asong tumabangke mani Bengali aphan rongasar peksi rongasar pet misuse ason si thek ponong lo lasi KRA asong tum chepakengte misenji puta chuningri padothu hai mi atum tu loke damdil lasi itum kaduk kawe chiraman ko non ban itum Borjan Development Committee aphan dak Borjan ara atu ko order ko chirabu nang ko lapen ki chunche de ji ke kachera pachito le dolo pate ki chunche de ji ke jat asai ta chunbe ji lalo lapen ke borda puri lok itum ke Borjan homesti de nang itum chini lo je
border puri lo kajoini longli bang ador ju kajoini pina ngatu longli kachirai komamen pen dak mane arle nita border rai nai ulaso amen lason claim lason matha pen po pe kali sita arlu bang ke kali dia titi labang nani tu chini sikime apen ke chini pakalo apen non he jom sita border alo longni lo thom non kili dun dita du lang ta kili dun mitu tal le dun bom longni ke sarvi dun bom lo lang dun bom lo inquiry dun bom lo non la long kathar pen karagawa dak long ilo adi mang me central jela ame so ko bene building lason wall kapan pi hai mene mo lahai adim ko pi to me mani ne ardu apen ko mama to ke claim ni itu ki jor mami api tu alam itu awe de Gilai pen bijoy rong pi Karbi Anglong live. Look at texture students at Tomapan Ning Kirung Dun Akenang Sot Lapen Bidi Sore Kipidun Nangchi Kenang Sot Mat Haponsi Teke Langjun TGC Atum Pinning Aningkan Angbong Government School Pen First Division Kyondun at Tomapan Karchupong Aruni Phai Thongkebani Tikelangjun High School along Tikelangjun Teacher Gathering Center tum Mai Kipadopon Bangso Mailong Tikelangjun Teacher Gathering Center Kiparlo Government School ang Bongpen Tikelangjun High Secondary School along Pining aning Kanang Bong HSLC Asat lang along First Division Kiundun Anon Kiling Songjang Ti Rahul Milik Lapen High Secondary Asat lang along Pen First Division Kiundun Aklaming Ti Akasteron Sujita Bepi Lapen Nafisa Tisopia Tumaphan Karchu Padopon Bangso Mailong Aluhiaman Pen Tikelangjun High Secondary School Principal Jivan Chandra Bhuyan Retired Teacher Rupsing Bey Phuloni Revenue Circle Mondal Dhoni Togbi Dogmoka Press Club Secretary Samsing Ti Tikelangjun Teacher Gathering Center Kicheng CMI Phu Borsing Teronatum Chitongdun Bangso Mai Kipadopona Lam Tikelangjun TGC Amai Phu Joysing Krolapen Kongchun Bang Robinson Rong Piatum ke than pon ke students atum an sosia kang tuyang deng ke Charlie Thuji along aning kirung dun lapen bidi sore ki pidunja phana ke mang pensi pining aning kanang bong government school pen first division ki un atuma phan karchu padoponno lapen ki wang jilang aning kan stamila puson students atuma phan karchu asai deng pon bomji puta than ponno lapen alang ni tum ke than pon thulake government school students parents atumta private school along kipadun parents atumason chilangdun chipaduk krupulotangte ansose paprangdun thekji pusi thanpon Tikelangjun Teacher Gathering Center atum lapuson asai ke dengpon thekaputhak Tikelangjun High Secondary School a principal Jivan Chandra Bhuyan lapen kache tongdun alohia tuma hinpen kachuru pajirpon তেখেতসকলে আমাৰ ইয়ালৈ আজি আহি আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছিলে তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে বিশেষভাৱে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতসকলে সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে লগতে আমাৰ মাজত সমাজকৰ্মী তথা প্ৰাক্তন শিক্ষক ৰূপসিং বে ডাঙৰীয়াও আছিলে তেনেকৈ আমাৰ এলুমিনি গ্ৰুপৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সম্পাদক তেখেত ধনিতব্য আছিলে তেখেতসকলে আহি আমাক সহযোগ কৰিছিলে আৰু আমাক উৎসাহিত কৰিছিলে বিশেষভাৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতসকলে উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উপকৃত হৈছিলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ভৱিষ্যতে যাতে আৰু কৃতকাৰ্যতা যাতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰাৰ এটা মানসিকতা আমি দেখা পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডলত আৰু সেইকাৰণে বিশেষভাৱে আমি টেকেলাংজন টিচাৰ গেদাৰিং চেণ্টাৰৰ সমূহ শিক্ষকসকলক তেখেতসকল যে অকল মানৱ সম্পদ গঢ়োতা খনিকৰেই নহয় তেখেতসকলে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ মাজত থাকি যিখিনি উৎসাহিত কৰিলে গতিকে আমি সমূহ টেকেলাংজন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰিয়ালবৰ্গই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰ্মচাৰীকে আদি কৰি সকলোৱে আমি তেখেতসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ गवर्नमेंट स्कूल लोंग पेन HSLC लेपेन HS लोंग के पास माने इंडेंग सीबेन ते फर्स्ट डिवीजन के पास अकॉर्डिंग जर्मन कारचुजी पुपानोंसी पिनी लदाक टेकेलांगुन हायर सेकेंडरी स्कूल लोंग लबांगसो कारचो असायमो मांग डेंग पोलो अंके
jasemet government school long abangke kiludet kidukdet kaduredet ahema somaram si ke charli ke ong mase hal hai somar tum hanjong si elitum RDP dunde pulo teletum government school long samai kaching thor bang che torok po ben government school long sarkar ben la anabar sai ki piki ong long elitum ali bang joinun tek det po mase elitum la so ke cherok tok ke do pen elitum sarkar school long mate government school long ke charli somar lan su si ke paprang tek ji lang tum ke paprang ben jo elitum hipa pihup arong arado somarom si ba ladak bangke paprang dun po tek dun po tuma kemang ben si nerjong bang so saya mo bangke dengpon dong mukak pen samsing ti Karbing long life. Karbi rong rak rong hang rong pong chinthong rong bong na pen amri bordia hemalong teron chingrum ame mate teron nokhum pen rong checho lindok a hemalong rong bang sok thon ame padupon bangso me long me chari pondo teron chingruma me dun me phu rup sing teron pen lindok po dhon sing teron na pen bidisar xmla rup sing teron rubber board chairman chotra sing teron na pen aluhi sarpo karbi richo long sing rong hang chetong dun pen me rdp dunti la pen non ke wangje sing kan pen ke arni hot pon si rong bang sok thon ajai me padopon la pen teron ke do tum an ke menu chipi dun rep nang ji pusi pachini chuning ripondo pini rongbang sok thon along soki pon pedera pota melong chithan pono kupia porsi chithan ponang kokma pulutang te rongbang sok thon pule sok hen phirui he huya vedat ke chokche asap sovera ronatang pustame do veg nangji pusi pachini ponlo terona tum ari choke bang trok do lasila bang trok ari cho tuma phantame pini aruni phai inkora sirke parani si lal rong trok ari cho tuma phanta archo ponlo pusi than pon pini bangso melong teron nokhum pen kachetong pon aphai jumchet alam theke pini long trok adim si kahumri dam nangkok na pen pini kahumri dam adim lake chinthong socheng dhenta rongra amri la long pliadim si humri dam lo na pen muneng aning kan pen ke elong vera dim si archopon poputa than pon media atung phan ehen pen ka dom pajele la pen ke ladak pini amria longri dua pinpo ake hai monsing melik dan borli mate itu madili lo yalang phan itum teron chingrum teri pa mai hen pen pohu pakas tame lang phan man pen pikang lo lapenge pini ladagat lapugali sinthong amri rongkhang ni dilum bayang kami militum teron chingrum hen pen group cetak se along dam lo se rongkhang along ri rong rak long itu manok hom long cholin dok aten teron ni panje ake hai group sing teron chingrum tiripia mai hin se alang phan se 50 kilo sondang khak chinthong adili chinthong teron phan itu man peng pidang la peng ke adun thu dak dunong kela apin pu tum phan teron chingrum mai hin pen man peng pikang se kadu gawe nona prang ke claim ke dam je phan itu bidi sore chipisi kadu gawe phan chiki je thalkang lase kadu gawe phan mesen pen ke pachun thai kapot adak doramla hawaramai mate teron chingrum hawaramai to bhanta rokan Kheroni pen mohan teron Karbing long life Rakya hormu chori Loke Charlie anathu bor ilonang pier the ka chalarja phan Loke Charlie hendo jakong ke thene pothe pipensi bang pharo kre ke thom so se ke thurmi Loke Charlie klim so mar tuma phan than mum ponlo Loke Charlie ke pachi hung pen aron re pen raki ke chu kachi o je phan ake bang pen Loke Charlie an so se kirong pon je puthak athepi hum ponsi West Karbing Long District MP Hamran also pi reng bong hom Adam Pro adung het reng bong hom auditorium hall along KSA Hamran head branch tum pen chipatir pi ponsi high school living certificate mate HSLC lapen higher secondary HS misena satlangang theke wana tuma phan karchu lapen ke than par ya jai mek dengpo Hamden Government Higher Secondary School HSLC Examination Center long ke tok lapen break jam HS asat lang kadokawe bang pharu pliatum ke pas misena tuma phan karchu jai mek dengpon lo
Pini bangso jai make ding along man ping pen nang chetong dun Karbi Anglong Thomas Council Education EM Richard Toby Karbi Anglong Thomas Council MEC Head Sing Rongphar Hamren District Hospital along se kilang Dr. Harvard Teron SDFDO Haflong Chotro Pator Karbi Anglong Thomas Council Fishery Board Chairman Pritom Rongpi Hamren Municipal Board Dunmei Phu Joingti KSA Hamren Regional Committee Amei Phu Prosonto Ingti Lapen Kong Chunbang Provenson Bea Tumpen Chenglok KSA claim sip abang phu bang pia tum chetu dunsi me RDP pon anti drugs mate aron re pen raki ke chuami thang jongjong apia pu khelong ria phan ki pan hok pen ki vera krong ki dam pen ka chikhang akinang sot alam the me pialong nam the jaipon time is precious mate apor ke ador soda ka porsi HSLC asat lang ki undunta ke joy ke kali Lasi sat lang tok tiap rang ani siang bong khonta troxy nerkep loke chalang bor ikrup nang jiputa than paritekan. Aim at the top and at least you will reach at the bottom alam thia tengsi kadu kavita loke charli klim sumar toma phan than paripondo. Richard to bipen me pialong loke charli ove ki mia toma phan kimang thenang ji. Ingdeng kep First year, second year ke Charlie chot pen ke nangli mi thanga phanta chilana un elang na pen pinan sopu dopo mate chipangri po pulutang te sorkar pen aron ki pathik pin suarta inkorai si la pen ala suarta ningkan trainer ke pling vek nang jiputa than pakla tekang anti drugs mate aron re pen raki ke choing tonra lu ke Charlie phan ma thara khe longri chirai I pen piklarno khe longri ke pavir ke etom bomb nangni lu ke Charlie ke thek ka ve pen ajo khe longri chipavir dat thek Pirthe pachelarji protang te lokacharya dor chini nangji kematha ke mi donang ji puta education ni MRP kelang Richard tong bi pen lam the than pakla tekan tangte phirang ke thainu ke jai tekang lam the tangte aju iksinang Paprek ji mare lahai pen kuson si lahai ahin pen lo charlie boma hut pen kek jateze lahai hin pen ke chipa vi derji hala so pen jok alang tum jumesan alam ke than pen penang ana student tum fan encouraging message mana challenging message ki people la pen tum ning thelo la so ason akarcho ning ke parung akam ajai mek ason ding pon bom lu ponte ansu se tum ke bang ziarni same tum ke pass percentage isi abang mission pen ko tek pon long ko si ning ke pon Hamran pen Daniel hi Karbi Anglong live Chandrakathar social worker ke wangji MSc election borjan arat mate border belt rada pharman kidu ki songdo an pen ki jokelong je phan borjan constituency arat pen chingki che than pangcheng pon tanglo Sonsi alangli ajak ding klui pen ke mangakar I anparta Nagaland Dimapur aduya hoy kacharai kom pen chenglo kai ki ningkok chiri e pen ke do Karbi arar phan aning ke pathe ji la pen kai ki kirai kom verja phan numbering korasi borjan MSc constituency pen kilikalong chipati dun vek popusi pherang ke tum kahumri damahut nang che than dun adun thualang li kathar sangho ke damtang MEC election surinira isi asingkan hutstame INC pen thurdun si suriner kep sose vote chapalong ponsi second position chapalong ponlo bonta hala so por hut ASDC party ing tangkring ajo XEM Ramsing to BC high ponlo adun thu MSc election surinira kre troxia hutstame second position BJP party ing tangkring ajo XEM longki timungsi high ponlo Anparta Chandrakathar Radasai ki klembang lapen Rada Pharman chipaduk pek abang phu bino Sonsi ihur sialang libor janara Pharman hon therang he hui ronpon aphur ki modo lapen sarkar long scheme he hui hand pump ringwell hemso IAY PMAYG he hui kaiki hang pidun bomsi palong pidun lo Anparta non hejong Assam Legislative Assembly election surinira inkoratro Paroi Siran ke Bokajan ST LAC pen Surjorong Par MLA Haidet pen Kangthum Karni Karchua Hustami Rara Pharman Gotom Bosti Flyover pen HDP Bazaradak Black Topping Tovar Kenang Sotpu Arja Pidunsi Rara Pharman Hang Pidunno Anparta ke namtang MLA election Hustami alang li do desang se pen BJP party
aphan un an chirap chitu dun si border belt pen pahai dun lu pusi alang ni pen chithan ponlo non ki wangji Karbi Anglong Thomas Council ki lega hut borjanara tum ning ka chithe pen arjab dun bek nang ji pusi ka chuning dia joini alang lista me chisik dun ding nang koklo pusi phirangke tum karjo hut nang chithan dun lapen kumat ki charia song pen si ticket chipalong pen thurdun jima ke nonamat ki puthek thelangpu nang chithan dun lo lasimo por si ethan po athema lang li nonamat BJP phansi ning chithe thipsi do bomla Sangti dipen projenterang Karbi Anglong live. Aruni Pine Coroner Cap Lakha Koiraisi Borjan Constancy HDP Ahithialong Karbi Kuru Searching Room me Atumpen me Kangnipon. KKCA Tiripi me Phu Dhan Singh Teron Kongchun Bang Wilson Tiso Dun me Phu Rajan Be Dihin Rimbang Kolom Singing Leng KKCA Dilai HDP Oke Hai Ketok Rongagora Phonglang So Hawara me Ame Phu Lapen Chun Bang Tum Chetong Ponsi me Ing Nipon Lo Me ke padolong Dhan Singh Kro Pensi me Chari Ponlo me long Chirai Pon Nona Kileji Pai Pai Chikloni Pai Inkora Sir Kep Lapen Thong Kep Surihni Rain Kora Trok ni hang Karbi Anglong aparman HDP long ki biji guru sar seke kachipia me kapaman pon japhan chiparai pon la pentiri kamame ame phu samson ingti dunmei phu loren kro chunbang ren singti motuma phan arpu ingvai pon lo ni hang la pen ni jang Karbi Anglong ning ke hang abang phu arta ning kan kre phu pen abat an guru sar tum pen se amen kachethan kachimum padopon po la pen guru sar chiri reaku amithang jongjong pen arnam ke chardom choikli thek japhan Vur kamatha Siamen Kachathan Kachimum Paduji Puta KKCA Tiripi Kongchun Bang Wilson Tiso Pen Pirang Ke Thengno Pachini Pon La Pen Ke Charli Ning Ke Hangabang Phudo Anta Methang Adung Het KKCA Hawarami Longle Hungri Non Pusi Pachini Pon Ni hang Karbi Anglong arat doan apa ni jang Karbi Anglong arat doan tame ning ke hangabang phu protante tum seke ladak dusa bel Siamen Kachathan Chimum Napen aseng amung babi amung ala arna malong kepon karpi ka pijo amen ipia babi sega pilong abupong abunim arjang alang the ajubob tenchen lok upisi kenan sot maladak seki kelong khampon napen keplak ke soy keret ana ke tok tv bahai tenchen lok ari apud ka selam Tapi ame thek amidul kasilam ayu kami dan sejip pon Dilai pen bijoy rong pi Karbi Anglong live Mi thanga rong along pen thegre muchor tumaphan man peng kachipi kenang sotpu matha parsi ponsi dokmoka Sildharampur Morok Teron arong along pining aning kanang bong HS lapen metric asat lang ki un atumaphan karchopon lapen bang so long pen kimandun Karbi Anglong Thomas Council along Joint Secretary Arpu MBBS Doctor Executive Engineer First Class Contractor asai ki claim dona tumaphan karcho asai dengpon Aruni Phaing Kora Troxier ni Sildharampur Morok Teron arong risonim so tumpen patirpi ponsi amithang arong along non hetchong ingdeng kep lapen krehini satlang ki un students tumaphan lapen Karbi Anglong Thomas Council along Joint Secretary Arpu ki khibom diuri ronghang MBBS Dr. Wellesley Teron Water Resources Department Executive Engineer Krishna Kanta Timum atumaphan karcho asai dengpon Jaime ka teng ada por phai ke por pen Morok Teron arong asar Babul Teron Japon si rong siaphan tirim ke thokijir pangchengpon lapen adon tin ahemtun atum tame amithang ahemtun atirim chithok chijir ponunti Bangso phi rarame ke pado ponahut pining aning kan angbong non hejong HSLC lapen HS ki un students tumaphan karchu pedoponno lapen bangso longpen Karbi Anglong Thomas Council along Joint Secretary Diuri Ronghang Dr. Wellesley Teron lapen Water Resources Department along Executive Engineer Krishna Kanta Timum anparta First Class Contractor Vikram Ronghang atumaphanta chuphaponsi karchu pedoponno lapen alang ni tumahin pensi lamthi than ponno Sonsi rongsi ovekime tumaphan jasmet students tum akang tuyang deng luke charli kemang sip nang jia puthak ardi dojot pen than ponno la pen kailong kemang son
kachi ot thip nangji aputhak sitami klardak pen than ponno lapen rong ru kachilana misen thekji aputhak sitami bidi sore chepachoy ponno anparta mithang romi karangbong thegre muchot paprang dun muchoratum anstami mithang rong kachi paprang dun thekji nangji lapen kipaklar nangji along charjak dun thip nang poputa lam he stami chethan ponno तो किचनों के ठेक दाम डोंग आते के नील तुम मिट्टी की पिया तुम बांगफी ता पास लैब सेकेंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन साइडे ना पेनाला हाई सेकेंडरी पेना तुम बांगता बांगफी ता सब सेकेंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन और संसी के पास साइडे पला सोयाल तुम की पूरी चाली के चिपनिंग डिंग ठेक ले पिया पो के माथा दुन ठेक आओ सुमार और दूर में से ना पोसी के पूरी आता निगरे से सादा मशीनी तुम पता निगी हिन पेन डॉक्टर और तुम penmekar porte bang pohin tani tumalang tumpan suru paro dong mukak pen sem sing ti Karbi Anglong live dong mukalong don suri ke thom so se paro so tumaphan longli ke chorla pen pata ka selam pi circle office along mondal sk aro tum chepakeng nang ji pusi KSYC tum ki pachini pong aruni phaing ko ratroxiani KSYC tum dokmokarong supialong parok so tumaphan longli ke jor aphai ke barputhak kachetok thek jia phan pura tarpang thek ke tarlapen parok so tum longli ke namadi manparta longli lis ki pi adimalong kahumridam bangso porhut KSYC kongchun bang edison tobia hin pen ke than pon ke dokmoka longnon mat don suri ke thom so se parok tum longli ke nam long retlake circle office along Mondal SK ARO jungjung ale phanma thasi pata salam pia joklo pusi akoi pipon athima Mondal SK lapen ARO tumta karbilo tangte koson si Karbi Anglong le paro so phan longle ke jorlong kacheton dunlo lapen koson si pata ke salam pipon det tilo puta karju padopon nasi bangso puthak chepakeng vek nangji pusi so dak pen pachini pon chini lo tami athak lang bong te ke che so kom hek nang na tami arulu chok padi dokmo kalong ke kom si kom population birthday lo a housewife ilang tami 3000 a birthday 5000 anta le roki pin thek long tank kenali tumla chin lo asini tum KSYC bena kemang la pen tum Karbi ra kemang bi tum song po just chen lok cho tami Karbi khaya pana ki song bo si charja bona kok la ti pini da dak pena bachini kang tumai la lo akit kache song nang ta Karbi ki jor ta Karbi SK ta Karbi mondola Karbi ero ta Karbi ke chokchi ko malo ke che sobana chokchi buna kolo ke beni abi buna kolo je itu mi thang Karbi khai tum ke chokchi joni si bangke angrop dang lok si ta sonlo pini tum che song lo ahok pet amen tami nang thang lo inut bahini ke 99 years list ki pi tami men sing taro khai tami tum jong dak lo mane kichini ano ke jong dak lo te patu ye thai lo dong mukak pen sem sing ti Karbi Anglong live Pinia Berta kalapon si kang ton poniklo kardo